Binansi. Gwenaid Zahawas, Mark Zuckerberg, Hungyan. Biba, biba, biba. Right. Okay. Naidon Rata Zabetek, Bena Seguro na kumuhujong este live stream gi Facebook, zan gi YouTube lokwe Hungyan. Oh, edzigi. Huli gi Facebook Hungyan. Hungyan edzigi. All right. Biba. All right. Half a day todos hamzu gwena hujung estigi nuebu na episode Fanachu half a day. Za esti un especial na episode sa hafa sa gifinut Chamoru esti na episode Hungyan. Za hadzi un gof mauleg na tautaw un gof menhalum na tautaw ni sinya makombida para esti na especial na episode un especial na konversasyon gi lenguahita engen sesu gaigi haugi Facebook gaigi haugi online syempre un tungu esti na tauta guana biay malolo ko para oficina guana biay manoo sitan guana biay mamatitinas memes hunggan todo tiempo guaha historianya guaha ositanya si Peter J. Santos Betriano Albugao lo un tauta hagof sopopotinay ininatlat lanay i lenguahita. Half a day, Pedro. Buenas, Doc. Tatagwad ang ginawa ko nga, Doc? Oh, maulika. Hunggan, maulika. Pues, Si Zeus Masi Tato. Hago masi Diyos masi. Magufu na gwatsan sakta talo para tatogwisti na tsotso. Gimagay. Buenti megay ihujung ni manaikungo ti matungo istriyata na dos. Dangin tiyon lalalo. Zabi pangwentos didi put istriyata. Oh, por favor, introducen maisa how Piot Kwasinyo un sa hunggan para tautaw imanatsam kota esta kalang hasan nai na para tautaw imanatsam kota nai na maguftungo taimano fuminot sumuro pues songan didi put Pudeno, taimano nai nagwahatini ngo mo put finot sumuro za por favor introducing myself hunggan. Oh, guau si Pete Santos, bula tumungo sa bula at tumahulo quit pues utuma na sa pudi megay at tumungo lo la megay ti tumungo taw guam taw hagat mafanagun hagat to gi round table lo gi mami na in kekeni i amko i Fino English ito ko great grands the Hasan gi alam guma na inhingot i Fino English megay niya Fino Chamoru gi alam guma i Joko great grands i Joko grands then sinanaw at todi man niya siya man Fino Chamoru gi alam guma pues disli edzo na dumangkulo no gi Fino Chamoru na gi custom Chamoru i tinigot Chamoru jan hinagin Chamoru za lo zao na be aloka lokwe na masya hafa hususedi gi entry eskwela gi entry tetsohu gi hinanaw hu siya no tori tempo gagi mofo na gi halam corazon no i taw-taw i Chamoruta jan i costumbreta i taw-taw Chamoro i man Chamoro na taw-taw por ejemplo estige mo na hafajuno malago jo or sino muna muna fanguaita jo mangi storya jan poema siya na sa eskwelaw guatu gi sa Washington manaaanaw jo guatu pa Washington pa eskwela no utsuli di na class maagang creative writing the edzigi na class na bumaba todo inasoko zani matahu na singa hit mamatina si historia pues todo siya historia ko ni utugi puro put Guam zani i Chamoru siya na tawtawi
Lo gifineni na nai Fino English. Lo utuli di siya mafanagwet ko put todo i manera para un fangi historia, para un fatinas historia. Utuli ju pues u aplica gato gi mismo finota, finot Chamoru. Pues edzigi na ututun mangi put sinisidisek ko siya, then alpha siya no experience gifinot Chamoru. Piot edzi siya istorya ni uhungog gini ni manyaynahu siya, lo kung todo loko edzi siya huri para, hu experiensya gi alam guna, hu experiensya hu jung gi publiko. Pues guanabiyay na gua lamegay no ligato na tempo ko pa bay patatsung da bay Fanachu. Pues edzgi na utuli ipapit zani pluma za manggyo lo bago na tempo na itaza papit lo pura computer za after no jalo ko be sangan utun put hita na dos istoreta manhaso anay pago malum internet gini gizagwang it's dial up 36 kilobytes ang ginon after no connect na wato nisiton fanadjo na taza gigima u mahatsay telefon sa teniki mapatika utun zaman Oh, pus yeah. di masyao no nyating i connection no lo Oh, asu gina tempo na ang gin sumaw na how gi IT ani gifinite na manayaw 5 megabytes asu to 5 megabytes para zomo personal after no web page na pues gina tempo un asu gina tenda computer 2000 Gratu tamuning edzige na funny finite na joko computer pues siya no tumagudzo pa behana gato pa IT ni pa be fanyao gizi dial up pues sigun edzo no na uli na managwaha 5 megabytes kada persona kada tauto pues ufaisin edzi katsongo was miget loko na gato gi computer 2000 after mano sinabi fa Martinez do website Zombie gina tempo taja Google taja finan ni Facebook, ni MySpace, ni Alpha, right? Pues anyways, apa tu? Atawag ko pa be faman leblo. Edi HTML da ni ufanawin myself kay mano pa be hard code like Fino English na. Pues ufatinas gi 1995 ifinene na joku website to Skitter's Realm. Lo pura put guahu ni familia ko. Gimagay ang ginohasu kalan uno gi mas mofo na block no pago na tempo tatungo block right it's na palabra getting web log right kalan na journal no afanzu gagi gi website pues no ufatinas di Skitter's Realm za puro put ifamilya ko siya tiap mamam utulay ka para chamoruboy.com sa usodat na megay niya tao-tao manintirisaw put tiningo dyan hinasun Chamoru. Ginenedyo siya na website na ibula ma-email jo mamamaisin question na hafa esti dan hafa edyo. Ja esti gitaro na tempo na fininin na hita na dos no sigait no umakontra dyan umadomo gi internet no tinasa to hunggan. Oh, who has to know? yeah Lo, low admiti na golf maulig na resource izomo website lokwe. Golf zahon na sa unhohoka gwanaw itinigep mo then ipalabras para kanta lokwe then god MP3s lokwe no para unggan staba kanta Chamoru. da edzigi bu na manapara jo ni jo sa bula iji man kakanta ma-contact ko ma-email jo da ma-faisen jo magagaw jo kosinya natunog ka jo sa malilingo siya na angin sinya itauta matsuli ikanta ginin edzo na website pues para offer do fan maman lo tatungwa gina tempo lokwe bula di siya
angin guaman bebendi sidin Chamoru matago uno gi man gatsun faman uno pues famatinas kopia 10 zata ta panapat gini pues wasa ju ulia ju ji guana bena dos tres tauto like how do fun itu na CD guau be fun esti giza po fun ji otru za ta famatinas kopia zata afa ju no ta fan NI nai entry sia poma patis entry sia todo i CD za kalan ti maulik itu pada ji kakanta sa malilingo ni keble nai ni keblenya jigi na cocogui unu sapudi jigi gina gunajanya profonganta lowi otru nai profoma business zati sina mama business itauto man malingo ni keble como macogwe na pues con respeto nai afajuno o respeta i ginagaw niya sa una tuno kizi tomorrowboy.com pues o tutuni ji blog ji blogspot ji tomorrowboy pa na blogspot lo edyo na tempo nai man hobinit na dos za kalan go piit man mumu no za kalan guana bena man lactus i hilata lo bago na tempo o agradeci na afajuno tasusedi ju za megay na minaulik humujung megay na minaulik huli pago gine todo iti mo za o agradeci todo apa siya bidamo sa atana pago na tempo esta titufungon isinya un tufung quanto na tao ni unifekta ni maulik za man afajuno guano adilanto para siya na isa kudi hafa siya na huhujung za guaw lokwi na iziki na ututugwisti para tana guaha gena hujung ay ti guaha utu talo za para guaw usangangan ito rin tao munga na unwa na Fino English source spia todo to sa kung todo lokwi ito sina may man na huhujung lokwi todo no Fino English na content de edzigi nisita ta na mas guaha content para todo itauto nai pues edzigi na taf uchogwi zo para edusha na tautawi ni manaigwi gini gitanota za taza Tanzania pero kuntusi masya haji no pudi itiningo i kultura i costumbre i historia i jota nai pues talo i otro na razón para tafamatinas recuerdo sa atana anay ututunan zo lamegay iji unaso si Dr. Stolz tau Bremen Germany megay siya izonya students dan kutodo si Sandra Chang ni iji linguist researcher megay gi antes tempo makantak ko za mafaisuno hafa ni somo puresti hafa este hafa tiningo mo puresti komagay esti za na maguf na guahano or like Fino English I was having an effect na guaha siya muspipiao za guaha sina uajuda was edzigi na uchogi sa hitaha sina asti tachogi za istikyo tutun es gagi kinasoku hata nasti manam kota imanay nata kada sakan mas dumididi malilingohit za angin tita chogi na angin tita ta rekwenda edu siya no sempre malingo esta lamega malingo lo nisita ta afajuno tsagi rumikohi toduju za ungan maulik no guaha mark Micronesian area research ang guaha talo no si Pali Eric Forbes ni Gof Zanya Hagwaiza no mangi lokwe na put todo siya esti i tiningo i hinasu i costumbre i Mansamoro dani historia mas talo mega siya u taytay ginini tinigenya siya za anafanasu ju za afaju no mega u exact ginin giza na sa pudi todo siya bidadanya za gimagay Tsetsu Corazon esti, no?
kutoro hago lo kwe senyor dak no tetsukurason za uagradesi na un tsotsogu todo tsotsomo sa tanisita masya shentu talo mas tagi gizahago dan kutodo lo kwe zi katsonta si Bernard Panzalan ni bedadanya ni genealogy todo lo kwe deka agwagwaduk todo i census i history books dan todo siya na no manaliligaw todo siya like Fino English or testimonyo na udi hafa itaw gwita pure di maagang diaspora pure di diaspora na hafa no masusedi anay madingo tanota half time ano na madingo tanota dan hafa binanya anay estama establish siya gato di otro banda pues megay no si Bernard no bidanya loki pero togi na klaseng research da po rekwenda na da pero na kwaha para hita ni manmalago tumulong po desti. Oh no, hunggan si Jesus masi lo hago lo kwenay sa hunggan anay hu keke tungunay hu keke edzakesti lenguahita nay za anay humano sa hunggan kumaleho ju gwinigid zagwahan hu tutuhun esti hinanahu pari Fino Chamoru gwinigid zagwahan lo pas humano ju guatu para San Lago para kolehon grad za pues lo gigun hu dingunay za kalang mahaleng zu para itanota za ni sunedo i lenguahita humano ju inseguidas para i internet za husot na na mu website chamoruboy.com za hunggan guana biay uma kontrahit lo anok nai na mega tining mo za tisinya hu diroga nai na guahagwe nai za mo paritanota za ni tau lo kwe zan enaw mas importante na hunggan diferentes na tala nai lo hunggan manyasika higi pareo na song Tsoka gua diferentes na lo jawabe sangan lo kwe na sa purhago na utulaika didi i hinasokku and like Fino English i joku approach na sa magay kalan mampus kalaskasu o ano hasu tati na mampus jo kalaskas na klasin tao like Fino English rough around the edges no jadi pues anyways no maulik sa atanay pago atana after todo i bidadamu i bidamu siya gwalo kwe za no maulik naman gaigit pago na sina man comprender dedzigi na espiritu ni samaruta angin sina man comprender man ajuda was maulik guana ba na ti dinansi or ti mafakta i tiningota or i hinasota lo sempre mo todo za mo maulik dedzigi espiritu ni Chamoru pues wasu lo kwe na edzu talo na tagini jo jao no mani historia sa sinanaw jan si tatao biolo kwe sa sumasanga niyo jao haso anay dikyo na guija like Fino English kanan guija i life of the party no guija todo tempo no maagang frihon ja todo tempo ana fanana likitaw to pero jan sinanaw ha oski si tatana tagano pues guang masasangan gi familia ko na huoski sinanaw dyan si Tatao Biyo. Sa golf jaw no mama istorya. Da bula siya na ino sinya ta istorya jaw da abadyo no natchalik tagiji anay ti tiamal tatisti na ususedi ji tiyo afay sino koutumo kiora mabababay Home Depot. Leko ekwa ti siguro jo lo leko na alas 6 gigan. Lenya ano fan na ki telefon mo jang gargo. Leko gargo afan na gargo. Me ji angin gwa question mo da pon pamaising question na no ano pa ji gargo. Leko ay tiyo ti gargo jo na gugu. Afan na gugu. Ay hindi. Estiam kota no. Logwana ba na mahasgo na mana latsi. Ja Zigi tibe malefa. Ano angin gua question mo. Ano na gita telefon mo jang gargo.
Iya di. Pues an malago na Zahu time ano na yun sa anggan tataytay na itinigan niha na i Espanyol and ay makolonisa itaw-taw ta todo tiyempo ma-repopote na man creative itaw-taw ta man oositan man manganganta guahit creativity na gilengguahita hunggan at soka madududa na i minalaten i tinemtom itaw-taw ta ma-recognize na gi esti na pati gi esti na banda gof anok na man kapas siha na frihon siha man creative pati kanta siha bonito i kanta bonito pati creativity za no za hunggan para itaw-taw ta huri paparanay na lalalaha esti low zan unfanagwe zo megay lokwe sa hagas na un nahahaswe taw-taw ta na sinya na lalalaha esti low pari megay na taw-taw gifinu Ingles so megay na taw-taw ta lalala esti na costumbren frihon lo perfecto en Ingles es pat Tad sa Fino Chamoru pat tad sa haletnya Chamoru esta kaleng esta semidsan americano esta put pop culture americano esta kaleng California na kultura esti ti mismo Chamoru lo para hogo una lalala esti costumbren frihon esti natsalik no kultura lo una dadanya esti nuevo na influences lo anok na nagwaha haletnya antigo lokwe haletnya Chamoru za eno go importante na mahahaleha na i esti sa hunggan Da dos na taw-taw jaw ba menciona lo quit no pudi i Tetsunia si defuntun sus Chamoru sa guida lo quit mo na famta gi radio na i historia i frihon i kachajun za todo tempo en manaten afa ilegnya oh basko ba no pues talu uhasu anay kikyo anay muskwekulaw maktu si tan kultur dinggu pa eskwela da man historia da gina tempo na tiutungo na guida tumutugi i wan malamanga lo guaha otro talo na no historianya siya para i pamaguon di eskwela guaha siya leblonya siya no mangi historia da afaju no edzigi na matugi eskwela sa pero kuntusiam para put afa siya di tinigi na siya na klaseng historia lo guida na para guaw di master storyteller na da guida lo kwi ano hasu guida no muna malakujo tumo gristi na to tuji i pero from mangi no poema and Fino English avaju magang short story then gualokwi na angin guaha siya no tinigi di Fino English da apatsaw no utulijo da u pula guatu di Fino Chamoru da guaha no Fino English Chamoru version lo fuera de pula y palabra de Fino English literal translation utulala ka dididi pero mas Chamoru pero sa guahana biay na historia na ginin ocho tano lo taza jota squirrel or taza jota raccoon was utulaika i angin guaha gaga na historia utulaika pa hilitay o sino ajuju o sino tagana ni za edzigi talo no uno jaw na aktibidad pa be fanyota no historia siya pure di John Hasu di Reader's Digest hunggan mega siya na historia o di Reader's Digest
Malingo la Joko notebook siya anay flooded ham go ato sa Germany. No maagang yun 99-year flood once every 99 years na masusedi na klase ni utsan matnunutsan pues staba todo trust his mommy di basement za guaha penan tres na kaitan sapatos ni bula notebook Joko notebook za bula siya na istorya o tugig yalom za man mabingo sa taza na upega gi computer. Pues lo bula u translada bula u pula na istorya in English ko ato gi Fino Chamoru. Lo maila za Hunggan. So Beethoven una isti itu Hunggan Amso? so una itu ni poemamu siya za pues si historiamu siya. So mano na zamanay na taatan finet na. Okay, imas i kutugi naga sa u keke hala giesti alatsa za kenan ulisti gi jonya post si pali Eric lo pega ginin na eko mano na hatsuli lo pega za staba gi Fino English pues utulaika za utugi gi Fino Chamoru pues pwede ilahi ni pamaguputi gi cumpleaños niya unaso do mapusan na mes na utugi pues Oh, okay. taza titilunya lo mala jabe taitaya Put for bot. un semana antes di haanin imina de 8 cumpleaños niya cumpleaños mafanyagunya si Juan Humanaw Oh, za mamaisin na wait, Stefan. nenga, wait. 20. Oh, wait, 20 tio na idu. Nuano. Yeah. Oh, scroll ulo sa gaigi gi July 29 na ukanawyo. Oh, okay, wait, dispensa. Taza titilunya na istorya. Za tiutungo hati tumugi. Lo finan angin Oh, Hunggan, okay. Lazio. Angin ti Lazio ulisti gi jonya Facebook si Polly Eric. Okay. Hunggan, okay. Listo? Hunggan, I zone rock to estige. Okay, listo. Okay. Un semana antes di haanin imina de 8 cumpleaños mafanyagunya as Juan. Humana mamaisin na Statania. Cosinya kumbida 20 ni mansen abot na mangatsong niya para siya para maguputi gwe. Sen hunga nilek niya si Tatanya. Lahihu hao za malofan sinya gwe na ijakuno hao. Pues munga hinalang za tamu sa inaso. Polo za gwao lamon todo do. Maila ina niya za ni numero ng telefon niya iman gatsong mo za gwao mismo be fangumbida. Dito na puengi giyanin cumpleaños niya. Si Juan magtugigiman za inasonya na pero kabales ibat kada. Lo tresa sinedad niya gialam gumat. Ni mabesti para iselebasyon. Mamatinas iman gofmangi na neng kuno. Jan sumengat bu isentada gilamasa. Mampus bonito lokwi ijonya birthday cake jahana bulala regalo lokwi si Tatanwan. Kalan man dinidi si Juan ja faisen si Tatanya. Hinasoku tata na parofan matui bat kadan 20 ni man gatsomo. Hafa na tresa kung kumbida torudui u pasalista. Ileg niya si Tatanwan. Hunggan. Lo fuera di usangani na para tagok tiyaw na puengi. Usangani torudu nagwaha at sakimo. Jansat sagaw. Ja unisita maakudi. Ugagaw humit din na favor parofan matu ja umaspia empeño. A half-time manusinya majudaw. Gi-entry i-20 estia na tres matugi oran tsatsagam. Estigi i tres na gatsombo magahit. Nisinya unang ako.
gopti cumpleaños mo dan estina tres. Munga dan para hafa imamalo ni timagahi man gatsong. Pues bulas ti na leksyon sinya tatsuli ginin estina tinigi. Lo angin un repara lokwi doc uusa estigit kekit sagit sumogwi kada mangyo istorya. Uusa kwento si manamko. Taimano siya mangwentos antes na tempo. Ni Hasan esta tahungot bago na tempo na. Tagidzi na palabra di ditsu. Esta Hasan unhungot di ditsu. Kumekelek niya di ditsu na di the very same day or the very same person or the very same. Kala na parewa dyan mismo. Lo mauusa di ditsu mas pat good tempo. Ay tipo justice pat taw-taw. Lo di mismo na mauusa dyan na palabra para taw-taw. Sinya para otro fuera ki taw-taw lo mas niya mauusa ang ginpong sangan po taw-taw. E di dito mas niya dyan no mauusa ang ginpong sangan po tempo. Dyan talo sti sa mo hinalang. Sa mo cat hinaso. E digi siya na ina klasin Fino imanamko mauusa di tempo niya. Hasan esta no entry man hobin na inhingo ke na klasin kwentos. Pues estige na un ejemplo hafa bida daw and soda maulik zan na istorya ni gay sustansya za gwa leksyon niya na utsuli za pula gwatu gifno Chamoru za keke tsagi umusa like Fino English old style na antigo na klasin style no para be fungi istorya. Oh, golf zaho na hunggan ta necesita na sa few kada hu fananawe estudiante ni lenguaje hu sangangan ni siya na kalang sa esta timegai na tauta mauusay Fino Chamoru za i tauta ni mauusay Fino Chamoru kalang guanabe ay tigof tadong taimano mauusa mas gifino English utilitarian mas practical. Supos add kalang i mas menhalom na klase, i mas metaphorical na paptigi lenguaje este kalang malilingo. Pues hunggan sa za parapa di tapuni like Fino English we lost a generation or two. Hunggan. Ti makantunuan pues nisita matolaiji. Ay ti mo matolai lo matolaiji. We need to bridge the gap No, the answer. Sa por ejemplo, ang ganun, adzu matugi papanay na kanton Samarita ginin ni early 20th century, i manamko po go, adzu mafanyago después di guerra, guanabe ay ti makumprependi. Matugi Chamoru, lo guanabe ay ti makumprendi hasta i metaphors, pa ti matungo esti na palabra, esti palabra siya sa mandongkulo si hagi otro klasen Chamoru. Mandongkulo siya anayesta kalang malilingui Fino Chamoru gi lugat siya gi esti i islata gi komunidata. And so huwag desinay na unuus esti sa esti lokoi malofen sinya gunay zakuno hago. And now na taimano ang songen esti taimano na la adit pat na la medgugut na i intensity pari shinentik na pari guaha diferentes na manera na itautauta masota esti na shinentid za bonito zaho taimano ang songen esti sa Hasan hungok na taigwini pongo. Gimagay like Fino English i manamko and mangwentus guanabay na golf poetic no. Hunggan. And mangwentus siya sa bula siya lokwi no sinangan siya utunga na guaha fenan mafatinas leblo no ni mga rekwenda todo i sinangan imanamko siya. Jadi tagi parables or proverbs or
Yeah. Si Malia Melefa Ramirez. finan si Polly Forbes tumogwizo. Si Malia Oh, Ramirez. ungan Guahados na konya. Dyan si Polly Eric hahuhuka na tiningo lokwid dyan. Guaha ya leblon si historia. malinahu munaizu un leblo ginenas Polly. Sti tati 2 años no the megasa no short story dyan sinangan manamko. Daw tutila timananda dyan no coba tiu tay sa mampus tu tinani pero dyan ako lo mangi man ano tay sa Oh yeah. bula siya na informasyon ni o sina no taza na hungo ko jo pat gini no hungo lo mamam tiu hungo pues mangi jo na klasin leblo pues maila ja be tay dos pat tres na poema ni Oh yeah. utuki ginin taw siya ni tiningoho. Este uno pun sinanaw biya. Mas ititilonya este poema sinanahu biha. Guahu uno na taw ni sumen agradeci. Sinanahu biya dyan todo ihapadesi. Magahi na megay kastigunya anagay ginigilo tano. Loha usuni todo itsinatsagannya sa ditosagwi na kilis dano. Dosi finanagunya zani asagwanya si Pedro. Lamitaw man nalahi, lamitaw man famalawan. Dos ifinanagunya fumonaigi ilangit, un palawan si Lydia, un lahi si David. Hapok sa izo lokwi zani dos lahobin mani luhu, guizahan na maisa, sa diningo esta taubio. Megay hafanawgizo pulinala zan kustumri, za umohon bay utumo, idinanti, padilatsi. Iguinaizanya ni anaizo metgut zan mamis. Ezuzu muna mesngun, ezuzu muna kabalis. Ninayan na nahubiya na bayo malefanu haw. Si Rina mamis na anmo. Tsetun haw di korason. Gosa na napago ilangit. Ja un ginatsungi as zuos tata. Sa hagas mampus haw tiniti. Ja un hawan tafanita talo. Talo tafanita. I get Pues, fogo. este otro put si tatao bio sa getmin. Pues, getmin na tao. Imanes ka haw muna lamin. Kada haani, kada puengi. Gigunan mata hawan organ. Untutuhun gumimin. Igimin foti mas jamu. Sanina tsadik haw balatsu. Lo titasa haw na tao. Sa antigumimin haw un laulaw. Tiuntungo mamalaw mo. Sen pauguan haw jan aplatsa. Umasoksuk mampus tao mo. Niyon tao malago na un pinatsa. Tinamaguf umadingan jan hagu sa todo apling ifinomo. Tenga unsangan imansat fino. Matu kisen na masi haw chelu. O laramon jaun mata jau fakpui kastigumo. Jasi juus un inasi ininos kwantus na isaw. Jan ginontaka hulu ilangit sumen maulik sempri isagamu. Munga natafan mamuni na taibali estay linalamu. Enaw, hafa enaw na ifisyu ibumulatu to the dia. Taja maulik humujongnya, pero nastot ba itaw siya. Pero nastot ba ha itaw siya. Kalan esti na tinigi na kalan abadun no like Fino English mean no kalan malaman esti na tinigi low honesto lokwi sa si tatao bio antes di matay o ketsagi no umajuda gwi lo esta parafa di tapuni gwada siya na tao na esta mampus man malingo ni chetno niya no pues giza no budlatsero ja parafa di tapuni megay tatungo gi entry i tao ta no angin either kinenni pat budlatsero enawa ijuus niya igimin padi amot padi i avajuno
bineno no. Pues anay utugis ti finenina manasudu leko mala ja beilangus dididi benasua dididi gini lo leko munga basta pola sa iminagahid sti ugwaja si tatao biu lo like Fino English anay esta kineni malingoy tao edzugi i juosnya i gimin tadi masyahafa i gimin i balaha i amut ja estige na no like Fino English raw and honest na tinigi Hunggan. pues No. Si Zeus massive. Ay, para guahu hu agradece este naisa para i tautauta guana biay tana atto kesti ta you know ta hafodesti na klassen you know tanakna information ya hunggan pudi familiata sa ti bonito ti business okay. otro tautau you know lo ena un problema na sa engen guaha tautau hanalalaman otro membro i familia hanalalaman i famaguan Okay. hajuju i salapen i familia ja pues man mamadede si humajongnya debidiun you know debidiun fana no ja Pues hunggan so estige pues talo un kalan malamannya na tinigi utugi sti put unu gi gatsongu gi checho na ja golf janya nu fina mamis jan lokwi nu mangangas pugwa na mamaun lo este golf malongo okay dumang jan dofi na pues oh estige wait malongo but dumang zandofi dumang jan dofi pudi didi dia okay tempo be skip inzi malang um dumang jan dofi oh yeah Hutsung hunggan ipatsot mo chilo, jamunga naw anuk idumang ni fen mo. Da alay lokui este idat mo, japarotay gwenaw ini fen mo. Sige jaw na famaulik ini fen mo. Sa tinamagu fenaw maatan. Samu umatsatsaka ipigwa na enaw how todo mo na dumang. Hago na ipodong todo isaw na tumay gwenaw ihalong patsot mo. Hagas gaday how tsumotsufi na mamis. Eniguyaw pago na ibinetsu. Asan lokwi na un brocha sinefen mo. Dofi how esta gisamena gisanhilo. Makput how man akka pat man ngangas. Mampus na mamalaw en ang chilo. Pues tibay na anya lo megay no entrehita tumungo edyo na klase tao si. Ang ginon atan ni Fenda kalan hinengan na sa dumang jan dofi. Pues utungan nati guess megay no tetenan na tempo pues jao pa be taitay esti dos na poema bulat tumuno esti i fegigi inay. It's a oh golf popular English poem, The Footprints in the Sand. Un poengi man guifi jo. Guifi na mamomaka jo gikantun tasi gi etsonya ni asay na. Ano gimapagahis isinidiseko siya gininili na lahu. Gikada sa sedimento huli nagwahad dos na fegigi inay ijo ni asay na zani jokko. Yan ay anok ikilo na sa sedimento ko kuatan i fegigi inay. Huli na megay na biyay gitsalan linalahu may sahat na fegi gwaha. Huli ilokwi na edjo na taganaw ki anay sumatsagad zan community jo. Mampus jo inko bukaw no ini. Jaw faisi ni asay. Juus, ilek mo nagigun hutatidyaw. Una dai jo gilinalahu. Lo huli igen ay matu gitsanatsaga ko may sahat na fegi gwaha gi inay. Tiutung haftay mano nagi anay hugof ni sisitaw. Enaw na undingo jo. Inepijo as Juus. Laihiho. Guinay jakko na padgon. Tungo na husen guayja hao zani nayan na hudingo. Gitsinat sa gagamu zan pinititi mo. Anay maisa ha anok gifegi na fegay anay maisa ha anok na fegi gi inay. Juhi lahiho. Anay huhoho guyaw. Pues, gifino English, gifino tomorrow, parewa, met good, zan
fortis na istorya. No? Oh no. Da masyaha Oh, na klasin reliyon como okay. katoliko, kristiano, masyaha no medgood and fortidzo. Hunggan, Pues who has again in Zomo website, unggan chamoruboy.com. sa Oh no. Golf pinatsay corazon who win na champu na sa Guido Manculo who Seventh Adventist who Taitai estates and yeah, pinatsay corazon who low and I who Taitai Fino Chamoru kalang mas unggan tadong isin ko. unggan edzigi lokui seso u hasus di siya manam ko masangangan nyo na edzigi na ganyan o manfinot sa moro sa edzigi mas maulik na siya ma-expresa siya hafa sinentin niya zani hinasun niya. Fuera que Fino English sa man gef maulik que Fino English na pues mamaput para siya. Pues maila ta utsum sti ni Itsan. Anay pago mato tatigi tanota za duru Itsan no utugi sti na poema. Itsan. Sumen adde di Itsan gilo atuf. Gagang kulan mamamodong mega kaskaho. Grashan Zeus na tisisimi gyalong guma. Asin Zeus na magungi minay pinsomnay. Kada huhungok ipinangpangi Itsan giatuf. Nina fanahasudu ni hinibenno. Mampus hana mahahalang ju pudzuhi na tempo. Anay dikikyo zatajat sinat hasokko. Huagradesi si Zeus ni hana fanlaala jo. Zan lokwi todo hana ijo gilotano. Iminaguf zan iminaulik. Lokun todo ipiniti zan itinatsiga. Tihu meresi siya imanahiho. Lo mampus geftaw isain. Mega ibai di isagwi si Zeus. Lo tatnay haranunsya jo na padgonya. Taazat sinya umigi iminet gut gwinay zanya. Zan tahinikuk iinasiin korasonya. Wasu edzuna dia sa anay matatungo za duruju manhasu sinanaw biatado matugi na soko za todo afanagyo zan todo bidanya haset biam gi familia za edzigi no todo tempo gagi gi corazono zan inayan na bimalefa za guiza fu managyo pa be hongi zabi guaiza si Justata. Oh, bonito. No, golf bonito. Za hunggan ni kita diskuti di estinay sa esti put pinila. Golf importante estinay sa guaha tiniget mo gwini nay in-inspired how nay no esti ginin Fino Ingles, matugi gi Fino Ingles. Low low anay un pupulagi lenguahita debidi un tulaika sa guahati umaadzanay zani koturata i lenguahita i hinasun i tautauta za gof importante este sa mega gi tautauta ti makomprendi ano hinasun niha o ti sinyo an songen ano gi finot Chamoru lo guana biay sinyo an songen lo debidi un songen gi otru manera debidi un usa mas palabras para un songen esti para un nakabala si hinasomu por esti but buenti esti un idiom, buenti esti un metaphor, esti slang. Sa hunggan, ti sino un songen sa esti ginin ni kultura niha. Zan taigwe esti gi kulturata. So, ko guaha, ko sinata diskuti di esti, hafa sino un songen por esti para otro tautau. Ni malago mamula kanta siya par historia ginin Fino Ingles taigwini lo so wanabiay manaitay zu zan o
Wanabia hutaita sa watauto mo sa AI hari Fino Chamoru lokwi sa sentita huanzu. Taza kin emprendenya AI por Fino Chamoru zan taza kin emprendenya AI por espiritu Fino Chamoru lokwi. Za mega maling gi engen i AI hatotso gwesti. O ito maro na sumen ano kito whenever na angin pong post na ekwa bago na tempo tiu lili lo tati 2 3 años tati no kada gua bay fan post ki Fino Chamoru i Facebook no nisonya na otro na lengguahe pues ha suggest na ha recommenda i pinila za megainya apa tu na lengguahe finan Finland jadi Finnish na lengguahe za anay atuli i tinigeu za ake translada ake pula guatu ki Fino English afa na latsi kumbulatsi pues magay Lo kuwa bisu para este sa hunggan sa or hunggan. Por favor. Bula siya for ma-faisino ma-contact ko no after mano sti pero sang ginigat na gua for my sino after mano pong sangan bittersweet no leko ano hasuji didi leko taza no palabra para bittersweet lo estigi sinya un sangan no na maguf lo na tristi sinya di niti comprende sustancia sinya di leknya mamis lo malait unggan sinya tasangan na talo lai lo angin peron dansi i sustansya jo na sinangan na di bittersweet na maguf lo na tristi at the same time dito giguna or gigua i minaguf jani i piniti no or edgi talo otro time anu sangan gigu i managuf jani piniti no pues iat bisu no munga mausa i hinasomo jani tiningo mo gi masya hafa na lengguahe como Tagalog or Espanol how but English how Malegna un faisen like Fino English native speaker it's the first generation native speaker the uma ajudao lo mientras sigi un so gusti mas tiningo mo pues un día tinisisario pon fan maisen sa esta hagut mutsuli i tining edzgi nai taimano i manam kota i manainata tiningo niya man manaihi papa lo nisita ta intusi siya ta ikunguk siya mientras mas un tungo mientras mas un faisen mientras mas un diskuti pues sempre un día hagut sumuli lo angin nwenwe buawa jati un tungo malegnya hana John faisen i Fino English native speaker sa ti 99% lo finan 100% tenikilatyo angin pago un tututuna Hunggan. Oh no, si Jus Masi. un día sempre sinipo ka sempre sinipo ka za algo sempre no mafafaisen mas pipia po mafaisen no importante no pasensya hunggan sa adumidi do mga pinalala sa todo latsi sempre no hunggan no si Jus Masi maulakan no sa mengagaya mega na tau para Chamoru i primet na lengguahe niha debrita ispiha siha debrita fan mamaisen question gidsa siha debrita hoka itiningon niha antes za guaha lokwe megay sinya pagugwa un ispia gi internet
tagini diniskuta gini na Mhm. haani lo guaha Yeah. siya u hasu guaha u soda un interview gini nas kandi taman patigi Mhm. 1980 some zan gino Oh. za fumifino tomorrow pues zan gino un spia zu nai za un ekungo za un li na guaha diferentes klasi sinangan gina tempo pues avaju no kun todo guaha siya lamigay gi Northern Marianas Islands Guadzunya repository fanan ja guaha siya no interview ni man amku siya Mm. ni kalaniti congressional un hasuji na project i Congress Iji Hunggan. matutuli todo i oral history i tau i World War II and ginin matsotsog rito hulo no Northern Marianas Islands za guahasi niya un espia gi niya no repository za man gaigya lokwi gi YouTube sinya un check gi YouTube sa mapega gi lokwi todo di siya na interview za IT iti siya ha i manfamta na tau iti like Fino English there's just everyday people Mhm. makonni za ma-interview za Mhm. mafaisin por istorya niya, mafaisin por haji familya niya, mafaisin por hafa masusedi gi dumangkulun niya, antes de guerra, después de guerra, sinya guaha ganau no angin un deka nai, angin ilaw jan un gef atan, pues sinya un soda. Angin tiun naligaw, pues ninayon un fanyoda. No, dinensi. Ay, si Jus Masi, Pedro. Za guaja Masi. masya dos bride, tres bride, gisakan ta tsogwis ti talo. No. Gof importante esti nice. Hunggan debrita na famta esti Fino Chamoru, debrita na latlay Fino Chamoru sa zaho esti sa, be dago esti guatu pare i man estudiante ko siya nai, cosa ki sinya mahungok i boss mo, i sinangan mo nai, esti un tautaw, kumakwentos Fino Chamoru, mamangi gi Fino Chamoru, todo na siya, hago na un importante na ejemplo para siya. Si Ya Diyos masi. za sangan na lokwi na taja na utulit sa more class. U fanawgin maiseo taimano bay fangi za utungwa na edisya ni man profesor jan profesora an mataytay i tinigehu guana pa na masanganyo na latsi bidado mo tagina ko masya latsi lo kumusinya makomprende. Ena may mas importante. Sa guaha reglamento i ortografia za tajan na umano ju pa class po deju si untung haji no umabisa ju akonseya ju after manu be fangi gi Fino tomorrow si Adi. Dr. Stoss legnya usa esti na sistema di one sound one symbol da angin un hasu after manu un songan pues un manera ha sinya un tugi sa one sound one symbol ti pero dan English wana na tomato potato lo i tomorrow como i símbolo uno ha sonido na sonido por enao na símbolo pues desde ju tatiji ju sa bula sumanganyo na tigef dinansi tinigehu lo o kuka angin sinya makomprendi pues maulika. No. Guys sense ya no. Si Diyos masi. Talo hunggan. Siyempre may kumbida how, gi otro meso. Fanaliga otro siya na asunto na ni sinya ta diskuti. No, hunggan. Siyempre. Za para hamzo lokwe ni o meega. Paru meekungak hunggan huli ihaw si Kevin Camacho zan all hunggan hogolokwi si Pete Bautista si Mary Clement hunggan si Diyos masi padeneega za para hamzo todos adios esta aquí